Učimo se švedščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. En köksvåg. Kuhinjska tehtnica. En kökstimmer. Kuhinjski kasovnik. En kökstermometer. Kuhinjski termometer. En tratt. Lijak. En vitlökspress. Stiskalnica za česen. En citruspress. Ozemalnik citrusov. En potatisstöt. Tlačilka za krompir. En pizzaskärare. Rezalnik za pico. Köksaxar. Kuhinjske skarje. En bakpensel. Copič za pecivo. Ett svalningsgaller. Mreza za ohlajanje. Ett gritunderlag. Podstavek za lonec. En burköppnare. Odpiralec kozarcev. En isbitsbricka. Model za led. En degskrapa. Strgalo za testo. En mjölsikt. Sito za moko. Bakplåtspapper. Papir za peko. Bakformar. Pekovske kosarice. Cupcakeformar. Kosarice za cupcake. Tandpetare. Zobotrebci. Trägrillspett. Lesena nabodala. Stekgarn. Kuhinjska vrvica. Ostduk. Sirarska gaza. En spritspåse. Dresirna vrecka. Ett rivjärn. Strgalnik. En visp. Metlica. En kavel. Valjar. Ett decilitermått. Merilna skodelica. En måttsked. Merilna žlica. En sil. Sito. En konservöppnare. Odpirač za konzerve. En flasköppnare.
Odpirač za steklenice. En flasköppnare. En sil. Bakplåtspapper. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.